Bom dia, Los Palos. Bom dia, moço. Hani sapai bersira, espero kata sila aquela. Agora, hau ihona uma, hani lorong primeiro, iha Los Palos. Hanya sesan kisah berat. Berkalang, hau tahu sekitar jam 7, hau alin sira. Nebe hidup dapat sila hariona. Hau tobala dukur. Tambah cuerpo ni hausik durante tinang dua. Então, isso lagi jeito. Ali sira hamos duni. Mebe namanya quarto itahon busik hotel eu nasama. Então, sambarak nebe sabraut lindu ida haulori maina se tau rungranga los. Então, ohin au kanya kami dua nebe kami se hamos ini. Nih hanya aling figo. Hanya aling memang uluk kau quando atuba kau entrega responsabilidade atu hare umane. Kau hanya aling ida hodi beira kita buat sira hare iha. Hanya vlog ida mi viagem né minha lori careta ida simbot né. Hanya memang sira matan uma. Niane ema sai hotu mos niana sempre matan uma hanya aling figo. Aling jessa nebe agora mi hatu sibuk hamos uma. Tambah mi na uma né tinan rua la hamos dia de compreende. Então ne aling sira mesa quando ela né precisa ema orientar. Sekalian plafon hai lihat lalu kusana. Vita tara mari hal ururis. Amo kama hana tene hana na ofa ebari. Ne tana jasa. Ne meu dia namo sami se hamos. Ai, se dá o cota. Ai, hori kalang ne hausen te toba. Hana sang lahak mate kliu, la dukur liu. Tambah hausen te rai rahung makal na konuga saidaga. Ne be agora rua dia moscateiro. Depois hadia kama né hau bingun hela latena tu fase tesa sang ne kalaga nusa tambah forlos ne be hau koko hadia lai depois mak atu decidi fase kau insa tambah hai hau sente sa sang mo sabraut rungranga ne be hare hau takatia mesa sentensa hena ne han sa forlos na maski hau sualin sira tete diang fase te ona misau sente au pusimbe hau loke hau hamostia pus hau tau fale hau mo sambil ohin hau hatudu ne tabot sira hare hau sambil hare ai mork sira ne be mak expire ona tambah kleur hau laihan at fa ne iha lorong primeiro hau ne udang dan bot hanya ihal ne umane hana sante iha ilara ne sama galar kanju jaga kedesan oil ne be sempre tang umane sempre tang proteção mas que halai ha ne ulu kau hanya kaben hina mi kaben dan emang kami nya spanduk la casamento né simple bem nessa idade está how hader mai langsung ne autorikik ne Santa Cecilia ne imagen sesang ausente rai rahumbar ihuma sasan nebe hurka amilori mais sebutu kan bebíamos a misa hamos ne moça persona agora tu hadia fali sasan tigre amine asu foto via lalu ka ipa
Abbiamo messo Ramos, né, moça tu quer sona, agora tu hadiah. Agora tu hadiah fale sasang. Tigre, aminaço. Naran tigre. Né. Né, Ramos ya sala visita nia. Hani aling manenem Ramos. Aduh. Mau situ angona. Foto ibi ya lalu ka ipat. TV atona. Ne, ami Ramos atona. Fatin ortório. Nebe. Ohin. Ne horsei kami Ramos. Ohin mosami Ramos tan. Pesami prepara nia fatin. Tong ami tau filafale. Ne aling narang ne lania. Ami bai bolo nia lania. Ne moço tona. Ya, hawanuin alin sira mesa dalam rumah sira Ramos mes Ramos ladun. Ya. Nebe. Karak hadiahnya fatin hansane par atau celebramos Natal. Sida bele tau lampu Natal basic iha soring ne. Tau ita hare bele furak. Prepara fatin atau simu na Jesus. Ohin hadiah te ortório ne ho alin. Diakona tentang ami Ramos fale sang hauluk fan online shop niang. Depois pas hauba sasang tama tarde pas hau tuba sasang nemai. Hawa nuing kata kabel fila sedu par hau fan tambah hau plano ba flang neng dete. Hai ternyata hau ba kleur. Nebe pasta sira, pasta barbarak, nih pasta sira ya. Hawa nuing tambah nek kleurona. Tau nanti hau fang nih. Folin ya halotun barato deiton importante mak bele HP masukan ituan sasan sanggar nia para close ne ohin topeng alhe pasalara ne hena sira kipas hau hakara katu entrega ba sanggar seluk deiton tambah lahau lai hauna tempo la permitono a Hanorin. Nebe lumayan. Kosarlos. Nebe en geral, umalar Ramos satu kerasona. Ohine Ramos fali fatin seluk. Depois Ramos tuan lingkungan. Fase roupa. Hikar. Baraklos. Nebe hototeona. Hawanin aminia. Bersih-bersih hotoana ya selukne depois ma urus fali tapi en geral hotoana jadi bele sente hakmatek. Okay. Obrigada ba itabot sila ne bemak acompanha a minha vlog Ramos uma tohotu kasi ha surmal faliha a minha video terma. Thank you.